Ja sam Zdravko Gavrilović, poslastičar. Danas spremamo austrijski kolač sa dugom tradicijom. Vanil kiflice. Vanila se smatra jednim od najfinijih i najprijatnijih začina. U kombinaciji sa mekim testom nastaje poslastica koja se u Austriji najčešće pravi tokom božićnih praznika. Ostanite sa nama da vidite zašto je ova poslastica brzo postala popularna i kod nas. Pa da krenemo. Za pripremu testa nam je potrebno 350 g Dijamant Expert margarina, 500 g brašna, 40 g mlevenog badema, 60 g mlevenih oraha, jedno jaje, jedna kesica vanilin šećera, 80 g šećera u prahu i jedan šećer u prahu za posipanje. Bitno je dobro umesiti testo. Od ohlađenog testa ćemo kidati komadiće i od njih praviti oblik polumeseca. Prekrićemo pleh papirom za pečenje i na njega ređati kiflice. Tako pečemo 7-8 minuta na temperaturi od 180 stepeni Celzijusa. Ko kaže da ne postoji ukusan i brz recept? Nakon što se ohlade, uvaljajte kiflice u šećer u prahu i uživajte u poslastici.